Ngay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agrobwata ko, Sioni bakit? Wan, agan-anad kamot, Artemio. Wan kaya, awan ka rin papa namin tun madamdama? Jak pa'y sigurado, apay ka din. No, awan naramidem. Agdalos ka mo diti balay. Agsagad, kan nagroot ka dita paraangan tayo. Makita intun madamdama. Kita amat ti maarami diti balay Tapno sana nakababain ka dagiti kaaruba. No narugit ti unag ti balay, agraman paraangan tayo. Ay nawaw, gagangay na jak met masangot ti agdalos. Kasano ngamin kat sa bali mati ipang pangrunam. Hay, agrobat kakit din. Tapno malpas ti trabaho mi garden. Saan man akong kumpormi ti bagbagam dita. Naimbag abigat mo, Sioni anak kao. Nakaumay kayo matatang. Anyat umay ibaga. Langyagak lang iti prutas para ka na kayaw. Idisuyo pa'y laang di tatatang. Ay nawaw, naita cellphone mo man ang tidumdumugam. Kat agkaywara na iti usaryaw. Karuruot pa yan ti paraangan yaw. Awan mati ko nam agdalos ka. Nagdalusak, agtubon tumot laang tatang. Ay nawaw, saan man ati kinadugyot mo ti ipagpakat mo anak kaw. Ang mga no panunutan ti asawa maday tatinsurumikan ka. Apay ngamin aya, ada kayo ti masiksikuran iti balay kan paraangan may tatang. Wen saan mo't anasaya at akit kitaan. Nakarugurog iti aglawlaw. Mangirwar ka man kiti iti kumpay agdalusak iti paraangan yaw. Sika, agdalus ka mo't diti unag. Tapno nadalos sa sangputan nila kaymaw. Busy ak tatang, jak masangot agdalus ita. Busy ka kunam ngam na ta cellphone mo mo't dumdumugam. Busy ak nga cellphone. Ay nawaw, ado ti buyaag ita tatang. Ay nawaw. Ay nawaw, anya tararamidan niya tatang. Apay na kayo kagruruot iti paraangan may. Kasanaw, kadimot masangot asawa am Artemiaw. Na ayan ni Sioni ay tatang. Adda ito unag, bisay. Anya man ang tipagbisbisyan na tataw? Ay kat bising ang cellphone Ay nawaw, imbis nga agdalos, saan? Tati cellphone naman ang tin-into na rin na. Dilagbain ka na kayo. Naumaakaw na kanayon na magibagbaga kinkwana. Iso asya akong tinangarami. Una yung tikastasyon Ay nawaw, napudot man ti ulong si ka Artemio, kasangsangpot mo lang. Di ka lagbain ka ni tatang. No nabanog ka nagtrabaho ijay garden, agina nakapay, saan asyak ti pagpupungtutam. Takasta pa lang ti bagam. Di ka mabain, ani tatang mo pa lang tagdaldalos iti paraangan. Kat sika, ag-cellphone ka lang dita. Ay nawaw, tapno ibagakan ka. Saan ko nga imbaon ni tatang nga agdalos? Iso mati nagboluntaryo, di binaybay akon. Kastalat nga rudan. Talagang awan plano, ngagdalos dito balay. Iso nga rudan di kapag trabaho ni di garden, tapno maasikasum ko matibalay. Naimbag pa ni Osang nalabasak ngagdaldalos iti paraangan da. Na, anya aramida mo sang bakay? Kas makita mo't, ag-video aklo kas lakay. Para anya dayta? Vlog ko i-post ko iti Facebook. Ay nawaw, nakababain bakay? Saan pa'y analpas ti balay tayo? Pangit akit kitaan ti background mo. Ta saan pa'y anapinturan ti diding tayo? Okay laang dayta lakay. At least saan nga agkaiwara ti gamit tayo. Pintor laang ang ti kurang. Una ng amangan no at damay baga ti kaaruba no makita da bakay? Saan mo't siguro lakay? Saan mo't anarugit ti balay? Kas nakunak itayan, kurang laang iti pintor. Hala, adakan ka dayta.
At damot tin kadakwada ano narugit ti panangkita dalakay. Saan tan aparikot dayta? Ay, oo, na yan dayto nga ipupos dayjay nga osang. Kasla balay ti dugyot ti balay da. Ngam isulat tamot ti background na. Ay, nawaw. Ay naman na yun, tay bagbagam abalay ti dugyot, si Kasyo na eh. Nay, ada kayo matgayam di tatatang. Itay pa yung mangmangag ko ti ibagbagam. Asinaw, ti akin balay, iti ibagbagam abalay ti dugyot. Ti balay da osang tatang. Anya? Umay kayo nga minatap no makita yung ti video nga ibagbagak. Ti ko na ni Artemio kat agdaldalos da nga usang. Nung nagrugi latamat akitaan ti didingda. Kitaam ti background na tatang. Oh. Ay, unay, kansunay. Dilawang pa lang magtibalay ti sabali at tao. Kunam lalo na dalos ti balayaw. Awan imbagak akas ta tatang. Ti kanyak laeng. Kat ape ang masapon nga ipos na pailaeng ti kakastoy a video. Kumporme ti pakipipiyangam mag. Tumakdar kakit di ti tatulungan na ngagdalaos. Hindi pa yung may sangal daw ngagdandalusak di ti balayaw. Ngam di mo ten malmalpas. Nakarugit launay nga may. Ano din ang kung ibagbagam ka ni tatang, itay simang production eh. Ay nawaw, anya maninday taan nangag mo, Artemio. Balay ti dugyot, kung kunam ka ni tatang. Ah, dayjay ka de. Ti balay da osang, ti dakdakamata. Apay ti balay daw sa. Di mo nakita jay vlog na. Nakarugrugit launay ti balay da a background na. Kat nagdaldalos mo't piman ni usang. Nakitak man rin na pumpunasan na titawa da, itay lima ba sakit ti paraangan da. Kastoy ayat tinadalos. Kitaam ti diding da, oh. Ay nawaw, day talagayam. Pintura lang ti kurang dita. Numapinturaan da ita. Mayat tumanong ti langana. Sampay nga binanalpas ti balay da. Masapul nga rod nga ipos na. Apay, aya at ti balay ti sabali at tao ti pagparikutam. Balay tayong tupay, di mo madalusan. Nitatangpay lang ti umayag daldalos. At least, uray kastoy ti balay, saan ko nga ipopost iti Facebook? Wen ngam adamot na iti impus mo aladawan mo at ti balay tayo ti background. Aywanan niya. Ang at least dayjay, picture laeng saan a video. Nasaya at nasabat ka dito'y dalan, osang. Ada ka di ibagam, Shone. Nakitak di video nga impost mo iti Facebook mo. Ay na, nakarugrugit akit kitaan ti diding ti balayo. Anya? No siyak laeng amay sa a viewer mo. Kas labalay ti dugyo ti itsuraan. Ay, di ka agsawa kasta, tainal daw ang madaldalusan ti balay may. Saan lang ngamin ang napinturaan? Isusiguro ako nam ang nakarugrugit. Kas lay sumat langan Apo, di ka man. Di ka agin dadalos, taamok adugyot kamat ije balayaw. Di munto pa'y amot ti agdalos, agraman paraangan yaw kat nakaruroot. At least, saan ko nga ipopost? Amom si Kasyo na tiltilam at dildilawam. Iwaras mo pa iti panagkitam iti aglawlaw mo, sakbay nga agsao ka, wan? Makapaburat iti dara deta asyo nila kay. Ay nawaw, apay manan aya ni Shunay. Bakit? Kasla balay ti dugyot kanu ti balay tayo. Anya? Ay nawaw, kastatin baga na? Wan, kat mo nakapigpig sapay nga ruti sa una ije dalan itay. Ay una yan. Hala, di mo latta ni kaskaso bakit? Marurudak nga rod. Tano agsasao kat kunamlan asino akadadalusan mo. Di nantupay maasikaso ti paraangan da. Baybayamon bakit? Di mo latta ni kaskasaw. Tapno maliklikan ti riri. Nakabigpig sa kanu ti saom ni tadalan itay, kabayatan ti panagsarita yu kani usang. No apay matamasapor nga ibabayin mo di tao. Asino mo tinakadamagam iti dayta si ka Artemio? Asino kumapay, nagtinakangag iti magbagam Asino nga rod? Apay adi mo mainaganan? Saan na masapor nga naganak? Dakas ti kastangar aramidem. Sakbay nga guyaw ka, siguraduam perfecto ka. Nakababain amapan mo ibagbaga, akasla balay ti dugyot, ti balay ti pada matao. Kat mismo balay mo, di mo madalusan, ay nawaw ka. Ay katusto na, nagaduman ng bagam ditan.
Anyat aramida mo sang. Itay pa ti cellphone mo tigiga ma'am. Sapay nakafocus ka. Adala birbiru kak aladawan lakay. Ay nawaw, ladawan na eh. Tay ladawan nga inpos ni Shuni di napalabas abulan Nakita kat, nakarugrugit mo ti background na ijay. Di mo ibaga, bumalas ka mag. Siyempre, nag-comment man ngamin iti impos ko. Aglablabusan day ya babae, iso nga ikakman iti pagnakman na. Anya? Di naksardangan kat. Tamakita ano saan pa'y ama kaamiris iti aramida kwa na. Marmarwam da iti babae. Ay nawaw, balay tayo mati impos day jay nga usang. Anyat ko na? Kita mo, balay tayo mo day ta, ne. Huwag nagpaisaw. Sakbay nga aguyaw ka, iwaras mo pa iti panagkitam itaglawlaw mo. Kuna naman? Ay no, makaparurod talaga. Aguray ka man. Comment mo na ito, saan ka day? Ay, muto yung ta cellphone ko, lakay. Aguray ka, basag pa iti in-comment mo iti post ni Usang. Kasla balay ti dugyot ta background mo sisi ko. Na, apay kami nakasta ti comment mo iti in-post na. Muto yung ta cellphone ko, kuna. Isumot lagayam abimalas Nag-comment ka pa ngamin iti negatibo iti Facebook na. Amumait apintor lang ti kurang tapno malpasan ti balayda. Kasta pa lang ti mapan mo ibagbaga. Ay nawaw ka. Si kamot gayam ti lumabas. Syonay, anak ka. Wan tatang, adda na patig apapanak. Ay nawaw. Sa dinumay. Awan oras kong agistorya itang, tagdardarasak tatang. Ay nawaw. Hindi ta kayon, agistorya aktulat ta inton sumarunong aldaw. Sige, inakong. Na, agdardaras mo't ni Sunay. Apay nga ta. Anya nga tamanay, tinapasamak. Ay, tinasayaat. Mapanak iji balay da. Tasalod surag ti manugang kaw. Artemiaw! Ada ka kaday! Artemiaw! Sumber kayo lang, tatang. Ada dito yun lang. Busy ka kaday, Marok. Saan mo, tatang? Apay ka di? Ada ka di masapulyo? Adala kayat ko, ama amuan. Limabas ni Sunay iti paraagan mi itay. Kat mas daawak, nagdardaras mag. Di namot nga ron ibaga no apay. Anyat na pasama kaya. Radya ka rin, tatang. Pinasagiran ka ron ni Osang. Anya, kasanumot ngamin na ito asyon Nag-comment iti negatibo iti Facebook post ni Usang. Kasla balay ti dugyot. Kung nakakit din, ay nawaw. San lagayam asaw? Ada pa'y kayam comment na. Ada tatang. Iso nga, inripos mo't ni Usang ti balay may. Sakbay nga guyaw ka. Iwaras mo pa iti panagkita mi taglawlaw mo. Kunana, iti kapsyon na. Iso mo't ti nakasairan tirik na na iti asyon Minaybay aklatan Ta nauma akmutan nga agsasao, tatang. Anya ti masapul mo, Shunay? I-delete mo day jay apos mo. Nay, di ka gungot Awan ti karbangam amang i-post iti balay me. Bimalasakla ang tapno amom tirik nana. Kita ana imbagdag iti background mo iti Facebook post mo. Aglang lang nga pa'y abalay ti dugyot ti balay yung iti balay may. Pintur lang ti kurang may tapno ibagakeng ka. I-delete mo day jay nay. Kalpasan ti inaramid no apa nang uyaw iti balay may. Sumrakatap no makitam ti unag ti balay may. Anay, ibaton na ka. Sumrakatap no mapnak ka. Tapno makitam ti balay nga ibagbagam abalay ti dugyot. Kalpasan na, ikumparam iti balay yo tapno makitam no asino ti akin balay iti aglanglang nga abalay ti dugyot. Inton sumaro no, saan asyak ti ibabain mo Saan asyak ti kalkalabanam? Talaga nga ugalik ti bumalas no aglablabos ka. Ay talaga ang makaramanday jay nga usang kanya. Hagtal na ka man dita. Itay pa'y asumanao ka. Masarap nga ron iti day jay babae. Pudno mo't piman ti imbagana. Narugit ti balay tayo. No di mo kumainuyaw ti balay da asaan pa'y nga pinturan. Saan na kumamot nga uyawan ti balay? Mayat nga ron ti kasjay nga naramid na. Napanakit din impost iti Facebook. Ay nawaw.
Nalipatam samot nga iti Facebook mo tinangalaan na kadagiti aladawan. Wala, ngam impos na akas jay ti caption na. Pangit, abas-basaan. Agnagam kang aminan. Sakpay nga uyawom ti pada matao. Siguraduam a perpekto ka. No saan, aguli magkalatan. Kan anyalaw na ti pagsaksakit ang tinagam mo. Kat pudnumat ang narugit ti balay tayo. Di mo mat ngamin amaw ti agdalaws. Lusak ti sika. Di mo ngamin tilawan amin, sunay. Sa anak pa'y anak abalas iti dayjay nga osang tatang. Ha? Si kalaang ti mabainan iti kasta nga aramidam anak kaw. Alangan mat abay-bay ang tatang. Gusto na ita nga apa. Agdalos ka kita ita no saan nga aglang-lang nga abalay ti dugyot ti balayaw. Hindi tatang mo. No kasta bisi nila kay mau. Asi kasum kumamat ti balayaw Sana kasta abay-bay amlatan. Alawanan, basol kon. Awan sa bali apabasulam, no de ti bagim matlaan. Sakbay ngamin nga aguyaw ka. Siguraduam nga awan mauyaw ka. Sadot ka lang arudan nga agdalos dito'y balayaw. Nakauy-uyaw ka pa. Anya nga ita. Nakatumpong ka ni tinaturad ang lumaban ka. Dahita ti maal-alam iti kinauyaw kan kinamanagdilaw mo. Ay, wow! Di ka aguy-uyaw tapno di da kantumat uyawan. Di ka agdildilaw tapno awan to ti pagbabawyam intun maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Una yung Gloria. Sangit mo't asangit ta anak mo. Ay nawaw ka, madingarod tirik na na. Api nga na di kagimatang iti agas na ya. Na, siyak pa'y laang ti pangibagam iti kasta. Awan to pa'y mayawat mo akwarta kanya. Anya nga'y tinamnama ang maigatang ko. Kastalat na ngarudan. Bay-bay nagsangsangit ita. Saan na makaturog na tao no kasta? Mapuyatan man ang tao. Ala, si kapay laang ti makaam mo iti anak na. Mapanak labiit iti ayan ni Manang Sina. Sigurado nga adda indulin na nga agas ti gurigor. Kanayon nga adda istak na kitday dyan. Agawaam nga rod atanay. Kasla bumtak ti ulo kon. Tinga trabian ang kapinpig sa ti sangit na. Sina bakit? Manang Sina! Manang Sina! Bakit? Disturbo mati pa naturog terso lakay. Apay ka day. Di ading mau. Tok-tok-tok manan. Manang Sina! Yahoo! Aywan. Anya nga tayo ti umay naman ang ibaga. Rumuar ka, tamapan mo kasarita. Abangan no adamanan ti dawatan na. Mabit laang! Umayag! Naimbag arabi Manang Sina. Anyat masapul mo. Tangat rabiing agtuk-tuk-tuk ka ading ko. Amangan no adden duldulin mo a paracetamol dita Manang. Ay nawaw. Asay no ti agsakit. Agurigor nga rod ti anak ko. Amangan kunak no adda nabatbati nga agas dagiti ka anak kak dita. Ta isulatan ti dawata. Kaano pa'y nga gurigor? Idi kalman pa'y amanang. Ngam saan kami agimatang iti agas na. Ay una yan. Gimatang kayo kumamutan Awan mo nga rod maigatang Manang. Ibaon mo nila kay Mau. Ibagam amakipurdiya. Iti kasta, ada gastusan nyo no kasta nga ada emergency. Wan Manang. Narigat ti agsadot-sadot ita apanawan. Mala, sumrek ka pa'y ta isaganak ti paracetamol adaw dawataw. Anyat dinawat ti kabsat mo, sina bakit? Ay, paracetamol lakay. Ay nawaw. Sino ti masakit aya?
Ti kaanakan ta Idi kalman kanupay nga aggurigor. Ngam di damat na igatanganan iti agas. Ay, unay, delikado ti kasta. Narigat no agkumbulsyon. Amupay man kadagita nga agasawa lakay. Kanayon nga awan kwartada. Nairwam damutan iti dawat. Awan samot nga ti pagtrabahuan ni Emerson. Ay, jak amua. Kita tuman no awan pa iti naalada at janitor iti pagtrab-trabahuak. Tay pasok ko ti abirat ko. Un man lakay. Kasaritak ti kabsat ko inton bigat tabagaan na nilakay na. Okay, ituloy tamanan ti maturog bakit. Nasapa pa'y may. Ay, sa anak san ang makaturog lakay. Isaganak laangan ti ilakok inton bigat. No sika, ituloy mo latta ti maturog tanasapa pa'y may. Sakbay nga igdad ko tinapudot adanom adaw-dawatam. Adapay man ti kayat ko asalutsudan, Gloria. Anya day tama ng Sheena. Ada ka di trabaho nila kay Mawan no? Awan manang, adda na ang igibanay. Awan nga min pagtrabahuan na. Ibagak nga raw kanila kay kau ta ipasok na iti pagtrabahuan na. Ay, wala manang. Sige, itext kontukin ka no anya ti ibaga ni Manong yaw. Un manang, agyaman aklaunay. Mala, sumrak ka. Mangala ka itinapudot adanaw. Napunno pa'y matitirmos may. Nuapay mat ngamin adi kay gumatang ititirmos kanta kuriyaw. Anya nga timbaga ni bus mo lakay. Mabalay nga ipasok mo ti abirat maw. Wain bakit. Kaano nga rod nga'y amang rugay. Inton bigat matlaang bakit. Ay kat, nasaya at mat ata imanugot ti bus mo lakay. Inbagakan boss ti adda kasasad ti kabsat mo, ti abirat kao. Iswanas yan. Agam kayat nga tamat lang ni Emerson ti ag-janitor bakay. Ay na, saanan nga agpili-pili day taatao. Awan lang arudan pagtrabahuan na. Agyaman kit di ata inpasok mo iti pagtrabahuan na. Itiks mo nga rod ka na ding baw, tamasa pa inton bigat. Amuna may ti pagtrab-trabahuak, agdirit sulat ta ni Jai. Alas 8 ka na nga ag-report kuna ni boss. Ay nawaw, apay adi ka pa'y laagriing magdita si ka Emerson. Bigat na naman nga, bugbog ka si ka Gloria. Nalipatam ka di timbagakan kay di kalman Alas 8 ti sarak mo. Diyak kaya trabaho dyan. Ay nawaw, saan ka di ang nagsaritaan tanti may papan iti day taabanag iti kalman? Diyak kaya bali na janitor. Anya? Naimbag kumamat ano kasi iti trabaho ni Abirat Terso ti trabaho ka dyan. Si ka lang arudan ti impasok da iti trabaho, di mo pa'y kayat. Anyan tulangan ti ibaga na iti amaw. Nung makita da nga, daldalosa ka dyan. Ang mga katawan daktupay kiti. Ay na, awan lang arudan ti magastos. Agpili-pili ka pa'y lang, dita. Dahon bakit? Naladawa ka nag-awid, ta nag-overtime kami pa'y ngamain. Okay laang lakay. Agkapi ka pa'y Dagito bingay. Nakaturog dan. Gayam. Kumusta mo ti trabaho ni Emerson ijay? Daita pa iti may saparikot bakit. Nay, taapay mo at lakay. Di matim may nabirat. Di nakanugayam kayat. Anya? Saan ngay may, tas saan ngay interesadaw. Nakababayin pa ikit din kin boss. Ay una yan. Imbis nga agyaman, tada pagtrabahuan na. Bayamlatan bakit, no di na kayat. Sana may pilit. Narigat mo't no ipilit mo pagtrabahuan jay tao. Ay, danda ni awanan kanunda. Ngam kastapay lang ter aramidan na. Ay nawaw. Agpada da nga agasawa. Kurang da iti diskarte ama ko na. Manang Sheena! Manang! Mabiit laang! Umayag! Naimbag abigat mo, Manang. Anya man ti umay mo ibaga si ka Gloria. Bigbigatan nga agtuk-tuk-tuk ka. Saan pa'y ang nakariing da tao? Adda ka manan. Dumawatak man iti hot water, Manang. Manan! Pagkapimi, Manang. Saan kami pa'y mangamin ang nakagatang iti takuri kan termos me? Ay nawaw. Kasano ngamin ang makagatang kayo kat agpada kayo mat kanila kay mo asadot? Api nga agungot ka akastangay.
Napudot adanum laang ti dawdawatak. Mala, no di mo kay timang tad saan laang. Para napudot laang adanum, nagadon ti bagbagam dita. Ay nawaw, di matang ka matititermos kan takuray. Kita dapay matititermos kan takuri tayaw, sinabakay. Ada pang tedak kadagita lakay. Sino ngay bakay? Ay kat dagita kanayon adumawat iti napudot adanum dito'y balay a. Tikabsat ka kan ti asawa na. Ay wan, may mayat no kami da. Tapno di da disturbuan ti panaturog na tao. Wan lakay. Makapasaron mo't ngamin no maminsan. Taure amuda nakaturog pay lang da tao kat adda tuktok at tuktok. Isura lang tasan lang matahat water ti dawaten da bakay. Para makita ano di da pay lang makarik na. Nang runa no itad kuntong ti termos kadakwada. Ay nawaw, anyat aramidam dito'y balay. Umay kula itad ti termos kanta kuriyaw. An-anwan mi day tangay. Awatam kit den. Awanan ti adupay asaaw. No, Tapno da kayo matan ti mga ipapudot iti danom apagkapiyaw. Tapno saanan amasapul amapan kayo iti balay. Makadisturbo kayo ngaminan iti pannaturog. Bigbigatan kat adda kayong agtok-tok-tok. anya, para napudot adanum laang kastakan. Saan lang mo't anapudot adanom ti dawdawatan nyo kada kamay? Adupay. Termos laang kan takore ti itad ko, ta isulaang ti kabailak agatangan. Jay daduma, da kayo matan ti makaammo agumatang. Saan mo't amabalin nga itad ko amin ah? Apayakas di ti panagsasaon ni manang mo, si ka Gloria. Ugali nan santikas dyan. Ay nawaw, apeng ipalubos mabastusin na kakasta. Ay nalakay, bay amlat na. Saan laang nga ita ti aldaw? Addan to aldaw day asina. Gaputada na itulong na, kastamutan ti panagsauna. Ay nawaw. Isupay kunamlan asino mo't. Ipagarup na siguro asaan tay nga agbyag no awanda at tumulong. Nay, si kamat ti masalaw ko dito'y dalan, Emerson. Sa dino ti papanam, ijay ka di manan palutan. Ay nawaw, palutan mo't ni bagbagam manang sina. Ay na, aggagat kayo nga may nga agtrabaho, tapno saan aday ta agdaw-dawat laang ti amuyo iti kabsat kaw. Ay, di nagmo't ibabay na kasta ah. Adapay gayam na batbati abain mo, si ka, Emerson. Gaputada na itulong nyo kada kami, kasta kayaw. Bastusin na kami. Gapaw, tamarmaruam kayon. Sursurwan niyo ti tumakdar iti bukod yu asaka. Saan mat amabalin atong palbiag kat nagapo iti dawat ti ipakpakan niyo kadag iti anak yaw. Nagpamilya kayo pa'y langarod no kastamat lang. Talaga natangsit ni manang mo, bakit? Ay nawaw, anya manan timbaga na kan kaya. Pinagsasawan na kid din itadala ni dinasabat kaw. Anya manan timbagbaga na. Agpakalaing manan. Kasi tisigo na, nangatula una iti panangkita na iti bagina. No awan ni Manong Terso, ang mga no agrigrigat mat dadya ababay. Talagang burburat ti darakin ko ana, bakit? Malabay kasaritak to no lumabas iti paraangan. Ibaga adi na tayon pakibibyangan. Adda napatag nga ibagakan ka manang. Anya ti ibagam, Gloria. Mabalin ka di adi na kang pakibibyangan kan Emerson. Naa, anyat kaya't mo asawan? Ay na di ka agpakalaing manang. No anya ti aramiden mi, di yun pakibibyangan. Ay nawaw. Kontinto kayo nga rudan iti kastabi agyaw. Kontinto kayo nga agdaw-dawat kayo lang agasawa. Addan to, saan lang nga ita ti aldaw? No di kay aggagat, kat di yu sursurwan ti tumakdar iti bukod yu asaka, ay awan lat ammukon dita. Ay, pumudot manan ti ulok kadagitang agasawa lakay. Gusto nga minain bakit? Nairuam da atulong ti sabali at tao ti pagbibiaganda. No kasta ti biyaga kayat da. Awanan ti maramidan tayo bakit? Ay, bastos da pa'y nga agsasaaw. Di dan namnamaan nga dapay maitulong ko kadakwada. Para makita man. Wan, mayat matlaang no imutamida. Uray maminsan. Tapno adda pag nakmanda. Tapno masursurod iti tumakdar iti bukod da asaka. Awanan ti mailuto Emerson. Mabisin kami iti anak ta. Anya pala ang tururayam ngay.
Jakmet kaya ti dumawat iti tulong kan manang. Siguradong adun tumanin ti ibagana day chay. Umutang ka pala dita Teresina ah. At idugan ti listahan tayo. Awanan ti mayat nga agpautang. Makamu kayo nito'y. Ne, anyat aramidam. Agimpaki akon. Ay nawaw, sa dino ti papanam. Mag-awid ako ni ti lugar mi. Kasano kami nga rodan iti anak ta? Panawan na kami ditoy. Makamu kayo matin ah. Diya akon maanursang ti biyag dito'y. Anya? Anya ti umay mo ibaga. Manang sina. Diretsuan na, takas makitambag. Ado, ti pakakumikuma. Pinanawan na kami ni Emerson manang. Kat, Diya ko na muna niya taramida. Diya ka muna kasano nga agrugi ak manang. kunak man, no di yun kasapulan ti tulong me. Sorry no naglablabas kami manang. No bagbagaan kayo iday, agsakit tinakamyaw. Ita? Anya nga, tinapasamak iti pamilyam. No amok lakas to eh. Dimngag kami kumay ti pamagbaga manang. Awanan naladawan. Sigurado nga awan ti iniggamam akwarta ita. May sakamat ngamin asadot. Agpada kayo ka ni Emerson. Diyo ang mo ti agdiskarte. Gaputa adda kami apagdawdawatan niyaw. Sorry manang. Pangasim ko tulungan na kami iti anak ko. Diyak kaya ti matay iti bisin. Inton sumaronaw, aggagat kayo ngamin. Saan agaputa ada pagdawdawatan niyo kat relax kayo lang. Laglagi pa niyo adumtang tuti aldaw ama umadamot kada kayo. Ay, nawaw! Saan aga po taada na ayat at tumulong kat isumatan tinamnamaan tayo. Agagat tayo kitdi para itinapintas ang masakbayan ti binukal tayo a pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Aldawan, Felipe lang kay. Agriing ka dita, taado ti agururay at trabaho ta. Sika pa lang ti mapan, Adelfa, bakit? Ay nawaw, apay asyak lang. Sika ngay. Madingar tirik na. Ang mga nanya pa ti mapasamak kanya ki dyan eh. Pilit ko ti sumurot. Ay nawaw. Amom asaan analpas ti mula. Napantakit di ngamin nagpaspasyar. Oo, na yun, bakit? Once in a blue moon lang, man. No di mo man amom ti lawlawatam dita. Once in a blue moon tarupam. Katisumay. Amom ti kayat asawan ti once in a blue moon, Amok every other day. Ay pakpakawan, Felipe. Dayta ti bagbagakan ka. Once in a blue moon, kayat asawan day tasag paminsan laang. Kat numamin ano iti makalawas mabartag ka. Inton mabartag ka. Ibagam tumanin nga agtrabaho ta uray rabi eh. Lumabasak nanang. Ay nawaw, anya tabi nagkat mo, Adelfa. Similya tilaya nanang. Mapan ko man imula. Ni Felipe ngay. Nabati ije balay nanang. Madikano tirik nana. Ay nawaw, di na paimot ko na atulungan na ka. Day tangarod ti paka-estresak nanang. Sana lang mapanunot ti agtrabaho no nabartak. Bala, bayam tabagbaga akto day tao. Awan kit dit babain na. Iso ti lalaki ngam iso pa'y tagsadot-sadot mag. Awan nga rod nanang. Ay wan kayam, awan ti aramida kinton madamdama. Sumuro taktukan ka tatulungan kang agmula. Saanan nanang, nakababain mo't kada kayo. Ay nawaw, okay laang kanyak. Awan mo't aramidat dito'y balay. Umayak man makikape na nang. Ay nawaw, awan ti kape ijay balay yu ay Felipe.
Ada, ngam awan ni bakit ka. Ay nawaw, naawan ni bakit mo? Di ka kape? Na, awan nga ro, di mangipapudot ka nagtimpla na nang. Ay nalabusin day ta. Agraman mangipapudot iti kape kasadot mo pa'y. Imayak, tapno makikape, sana tapno sermonan niyo. Ay di kag kasta-kasta si Kapilipe. Talaga ang makangag kakanyak no kastalaan. Imbes sa tulungam ni bakit mo? Saan? Taday tamot kinasadot mo ti pangpangrunam. Nay, si kamot ti lumabas, marikura. Sa dino ti papanam? Tulungak ti manugang ka nga agmula mari iseng. Ay, uwan nasa paalimabas ni Adelfa itay. Ti anak mo nga'y maray. Ay, Jack amaw noan niya ti aday ti panunot day ja Felipe. Di namat mapanunot ti tumulong kan ni bakuna. Ay, naimbag ko nam ata maanusan pay laang ni Adelfa ti kasjay ngar aramiden na maray. Kenapudno na maray. Madlaw ko ang maumamatan ti manugang ko. Mabain lang day jay amang ibaga. Ay na, nagrigat ti kasta sitwasyon maray. Ungarod maray. No siyak ni Adelfa ay talaga ang maistresak. Ay ket kasaritam to ati anak mo maray. Amangan kunak no adapay pagbaliwan na. Saan pa'y anala daw ti amin maray? Talaga day ti planok maray. Kasarita ka talaga ti anak ko. Tanay, nakababain ti kasjay nga aramid na. Kumusta kan, pare Baldaw? Ay nawaw, nasayat lakta mo ta, pare Felipe. Kasla arak man ng tain bulsa ma. Ay, napugtong pare. Inuman ta na ito. Anya? Agsak ta pare. Nabayagan na saan ta naginom kay. Amangan ko na, nung nalipata mong tiraman ti arak. Ket no nakita ka naginom kayo dita tersi na di na minsan pare. Sa bali mo ta na jay. Saan na-counted na jay, ta saan mo ta sikatikadwak. Ay nawaw, poston ti arak pare. Tulungam kit din bakit mo ngagmula. Ay, makitam to inton rabi, pare. Rabe ko nam pare. Uwan pare. Ni, at daya mati agmulay ti rabe. Ay, kat depende ano gumagat na tao, pare. Ay nawaw, sa balin sa mati aday ti panunot mo panagmula pare. Ay, kay amumutin pare. Ada ka din nila kay ko dito'y ayan nyo, pare Baldo. Awan ni Felipe dito, Mari Adelfa. Na, sa dino ngay manon tinagturungan dahi a tao. Nagpadaya iti agsapa maray. Apay ka no ijay daya. Di na inbaga no apay, amoklat ang arak ti gagara na. Adawat tin bulsa ng arak iti agsapa maray. Ay, oo na yun dahi a tao. Di ko na maditirik na. Ay, nabartet tumanin nga agawi dahi jay. Nadikmet iti arak maray. Un nga rod pare, inton mabartet. Kumkumpurmi manen ti mapampanunot na nga aramiden. Amangan no ibaga namanen nga agtrabaho kami uray rabiin. All the girls I loved before. Apay nga itala ang anagawid ka ha, si Kang Felipe? Erwan romanti similya kan gabyon dita bagay. Ay nawang, an-anum ti similya kan gabyon aya. Common sense mo na bakay. No, da similya kan gabyon, diag mula. Pakirwan mo ti plus light. Ay, di ka man agar-aramid si ka. Irwan mo gini, di supeti may mulak. Ay nawaw. Rabiin, iturog mo kit di pay. Agmulak nga ron. Agmula ka, katrabi eh. Makita mo nga ron ti mulam. Kadamo plus light. Sapay na bartag ka. Di ka mabutang no maaksidente ka ijay, ah. Naglisi ka man dita. Saklangan ti mapan mangala. Nakadulakit di nga bagbagam dita. Kanya palang tururayam si Kadil pa. Maturog ako na. Asino ti puy-puyatam? Awan si maturog. Agring ka dito tama pansag mula. Ay, napakawanam. Hindi ka man nagsadot-sadot dita. Di mo ipilit ti kayat mo. Maturog ka kit didita no nabartag ka. Saan akumkumpor mi ti mapampanunot mo nga aramidon? Doon di mo kahit ti mapar. Di saan lang. Nakasadsadot ka lang ureman. Mabalin mat nga inton bigaten nga agmula.
Itanaw ba't sa rabi ti kahit ka? Apay, di mo maawatan tayo Ay, nawaw. Dayta ti bagbagak. Nagagot ka laang no nabartot ka. Ulaw mun sa manin dayta. Kat, adumat laang tinaimulam idirabi Ano Siyak pwede ko lang. Naimula kami nun. Amangan mat no sa bali tinangimulang Amok teraramida kanya. Sana kakaskin ka sadot. Kita, naimulak ti talo sa ako alaya. Inaraman ko ngayon mula tinabat-bate, ti kalapaw tayo. Naimas titurog mo igirabi. Katsyak, adak, idya umangag mulmula. Isingir mo manan. Desisyon mo mat ti ag flashlight nga agmula. No tinulungan na, tinalpas ko maadagaws. Sana ko manapuyatan. Sadot kan tumat kami. Di nakbagsawan iti kasta, idirabi ilaang mat ang nagtrabaho ka. Kasla na puyat ka mo, pare Felipe. Wala ta, nagmula pare. Kasano ba't kami? Nakasadsadot ni bakit ka. Anya ti inmura may pare. Inmulak ti talo asako alayay di rabi. Ano niya? Marurudak nga rin ka ni bakit ka pare. Ay nawaw. Anya ti pakarurudam ngay pare. Wala ta, di tinulungan na nagmulay di rabi. No tinulungan na kuma, di saan na kuma napuyatan. Si kahit di mat pare. Talaga kasta tinagagay pare. Uray rabi agmulalat ta. No apay nga minarabi ti panagmula ma pare. Sana makita ti maimula. Anya sana makita ti maimula. Kat adamot plus light may nagpigsa. Talaga kit sadot ni bakit ko Asino ka no ti sadot, baldaw? Ni Adilfa nanang. Ay nawaw. Nagkagatupay ni Adilfa ang asawa na. Nasakit tinakam na kan bakit na nanang. Sanda ka nung amin na tinulungan na nagmulay di rabay. Ay nawaw. Isumit ti ko na ni kumparik nanang. Ado ka na utin mula na di rabay. Iswa na puyatan. Asino mat nga men ti mayat amapan agmula iti rabi Ulaw mat ni pare Filipino maminsan nanang. Kunak no mang rabrabak laang. Ngampod no mat gaya mapanagmula ti inaramid na. Sana lang mapanunot ti agmula no nabarta. Ay, anya klase ti panunot dayta. Ay, nawaw. Amom ti istorya ti anak mo iti anak ko, Marikura. Apay mariseng. Anya man nanti inistorya na di a Felipe. At da ka no matiin mula na alay ay di namin san arabi ay maray. Anya? No kasta, di mo pa'y amaw maray. Kat no ipanpanakkel na ang nagagat, tauray rabi ay kat agmula latta. Na, jak amo ti may papan iti dayta, amaray. Saan lang aday ta maray? Is-istoryaan na pa'y asadot ni bagot na. Tidamag ko kat san lang anibal daw tinang istoryaan na maray. Agraman daduma kalugaran tayaw. Ay ulaw mo't na di a tao. Asino nga main ti mapan agmula kat rabi Rabi siguro ti rumwaran ti kinagagat na amaray. Tidakas na laang, dadaulan na matan ni bakit na. Anya ti panpanakkel mo aya si ka Felipe. Anya maran ti basol ko, bakit? Is-istoryaam kanumat kadagiti kalugaran tayo asadota. Kat pudlomay. Saan nagtupay at tinulungan, hindi namin isang arabi. Asino nga min tinangibagaken ka amapan ka agmula iti rabi Basta. Ay nawaw. Tapno awan rire. No anya tinmulam, isumad ti kukwam. No kasta ti kunam. Okay lang. Ngam si kamutan ti mangilaba iti murang mo. Aginaw iti nanganam, ken agluto iti kanam. Saan anasaya at tikas jay nga inarabid mo, anak ko? Pundumat timbagak nanang. Saan nakatinulungan na dyan nga Adelphi di nagmula ak? Tarabi ikanumot piman. Asino nga min tinangibagakan ka amapan ka agmula, kat ammom arabi Isungarod nga na flashlight. Ay naapaw, ulaw mo dayta nanak ko. Isardeng mo nga minun ti panagin inom mo. Kitaom ka di dayta mapaspasamakan ka. Baliktad ka mo. Noal daw, di mo mapanunot ti agmula.
Ngam no rabi kan nakainom ka. Apaw, nagagat ka kanumot. Ay nawaw, amok jar aramidag na nang. Naimulak to pa iti mano asako iti day di arabi eh. Mangan tamad gaya man bakit dinak pa inayaban mo? Ay nawaw, apay ko mga ayaban ka. Saan ka di anagtulagan ta nga agkanya-kanya ta? Anya? Numabisin ka, agluto ka iti kanam. Oo, nayan bakit? Apay asyak pa'y laang asadot ti ibaon mo ngay. Ano matain gisam anatan? Hindi lang mabalin, ti bumingay. Ay sana mabalin. Takderam no anya ti insaw-sawang mo. Ay nawaw. Ay, makabannog mo tiyag trabaho. Saan laang asika tinabannog? Ay nawaw, naglaba ka di bakit? Una, inlabak dagiti muron ko. Inaraman mo kumamot to ngayon laba nagitimuran ko ah. Nalipatan manan titulagan ta. Bakit? Yan tangay nagagat ka. Pinagbalinak pa yan asadot iti istoryam. Sikamatan ati mga ramid iti amin para iti bagim. Sika tinagagat. Saan ka de? Agbartag ka manan tapno gumagat ka. Amangan no makapaglaba ka pa'y uray rabi. Dakilakit di manusang ti kastoy. Ay, saan ko naparikot day ta? Dakil ti parikot ko, pare Baldo. Apay pare, Di nakmatan asikasuan ti asawak. napunuan na sigurado dahi takan pare. No agluto, kanong na lang ti luto na. No aglaba, mureng na lang mati laba na. Basol mo matlang pare. Apay ngamin ngayon upay mo. Marigat mo't gayam ti kastoy pare. Ay wala, talaga makapabannog no agtrabaho kay Jay Garden. Into nagawid ka, agluto ka naglaba ka pa eh. Italang ang anamuam. Tas saan mo matngar aramidan dagita asigaw. Marigatan na klaunayin pare. Ang mga no adna may advice mo kanya. Awan pare, amumot ngawan pa'y asawak. Urayan ta ni nanang. Isulangan ti pagpa-advise am. Wenno saan, mabalin mat kininanakura. Sigurado nga dati nasaya at amay advice ni nanang mo kun kaparay. Mangantan bakit? Ay nawaw, sino tinangibagang agluto ka? Awan bakit? Desisyon ko na ito eh. Sorry, kada kiti inararamid ko iti kalabas. Ha? Amok nga ano tinagkurangak, bakit? Sapay na kumata, mapakawan na. Amangan mat no testingan nak lang. Saan bakit? Pudno ti ibagbagag. Pagbababaw tinaramid ko iti kalabas. Manipo dita. Saan ako nagsagsadot? Saan ka mutan na dadaulan kada kiti kabaranggayan tayo? Uray agbabawi ka, nalpasan, Felipe. Imbabain nak iti sangwanan ti adu a tao. At dapay na yung dagitang istoryam. Sika lang aruden ti adasad-sadot na. Sika pa'y laang ti agistorya iti kasjay. Saan na maulit bakit? Ikan na kumapay ti may sa agundaway. Kaya't ko ti bumawigan ka. Ikarek, agsimsimpad kan aggagagatakon. Promise, bakit? Ay, nawaw! Sakbay amang ibalikas ka iti dakas kontra iti padam a tao, agsaruming kapay nga umuna. Taamangan no si kagayam ti ayan ti problema. Di ka agbalin adarasudos, tapno awan to ti pagbabawyam iti udi na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adda ipakitaken ka, bintong lakay. Ay, nawaw. Anya manunday ta, adura, bakit? Adda kayat ko agatangon lakay. Sakbay nga agurdurak, kayat ko kumanga ipakitaken ka, no bagay ko lang.
Nan, kita man. Aday talakay. Tay marong ti kayat kaw. Nay, mayat may bakit? Disin ti akitaan. Sigurado ka kaday? Maibagay nga tatikas ta kanya. Sigurado day ta bakit? Kasta ti kawis mo, nagtrabaho ka pa ilangin niya abroad. Kat bagay mo maay. Sigurado ka, ah? Way, agurder ka na ta bakit? Anya ti umay mo ibaga, Marinor Lisa. Ay, kwa maray. Adala ko ba kayat ko asaludsudan? Anya dayta. Matuloy nga ti meeting ti organisasyon tayo, maray. Ay wun, matuloy ka numad kung na ti presidente tayaw. Okay nga raw. Day talaang ti kayat ko amamuan, maray. Sige, agpakada akon. Ay agkapay-kapay amaray. Ay, saanan, maray? Nakababain mo. Si kakit di mo. Ala, agtugaw ka tagtimpla ak iti kapita. At dati biskuit aginatang kaw. Iso ti kapita. Tapno maraman naman. Ay, sige man laangan, maray. Mala, mabit lang nga ron ta mga laak. Urayan na klabi ay. Sige, maray. Kita man lakay. Bagay ko ka di mo laang. Ay nawaw, bagay mo launay bakit? Dahil ta ka na, in-order mo iti online nga impakitam kanya. Wun lakay. Ay, bagbagay mo bakit? Kasla agabroad ka man na niti kasta alangam. Si kakit di mo lakay. Iso ti isuot ko no ag meeting kamay. Meeting? Wun. Adda ka no ti maangay a meeting ti organisasyon may inton martais. Saan nga tanga OA no dahito iti isuot ka? Mabalin dahi ta bakit? Saan mo't aribiling? Sige, ilabak nga ruda ang tapno mamagahan. Agrupwata ka tapno sa anak amala daw iti meeting may bentong lakay. Nalipatan ti bayong mo bakit? Ay wun nga agpaisaw. Naawan mo't iti panunot ka. Ay nawaw, mala, iyawat mo man lakay. Awatam. Awan ka diti ipagatang mau. Awan bakit? Ano pa'y mati abastuta? Mala, agrubwata nga rudan. No adda ti kayat mo nga ipagatang, i-text mo laang kanya. Takitaag no adda ti lako da ijay pagmitingan may. Kunaklakit din no asino ti masabat ko iti kalsada. Da kayo matgayam anti Adora. Ay, naimbaga bigat mo, Erika. Mayat takawis mo auntie. Bagbagay mo launay. Agyaman na launay, basang. Mapan kayo kadimat makimiting? Wow, da kami kadananang mau. At da kadipay ni Marinor Lisa, ije balayaw. Wanaw nagrubwatan. Madamati digos na itay pimanawak, auntie. Mala, dumagasak nga raw iti ayan niyaw. Sige lang, auntie. Tapno adda ti kadwayo. Ay, wan nga raw. Tapno tipid iti plitay. Ay, wana, auntie. Makatipid no agidan kayong ag-tricycle. Agawam ti agpulis bakit? Anya kakadi aya iskaw. Nasa papaymot Kitaam no asino ti sumungan. Ay nawaw. Asino da ijay? Ninsa Mari Adura. Wen, iso dayta. Nasa papiman. Apay ngay akas ti bado na. Apay, anya ti parikot mo iti bado ti kumareng? Meeting laang ti papanan na. Kasta ti kawas na. Kawas dagiti sosyal. Si kakit di may. Kasta mo't pi manasigod ti panagbadbado na. Oray di nagtrabaho ijay abroad. Ay una yan day tanga ex-abroad. Tiltila mo ti isusuot na. Naimbag kumamot anong maibagay kenkwana. Saan mo't nga raw tanagalas akit kitaan. Kat bagay na mo't pi man bakit? At least, disente ti kawas na. Sana kastida duma di tangag badaw iti kawas amakit kita ti kararwada. Ahaw! Saan tubay? Kaslaag lang ang anya iti kastabado na. Saan mo tangag trabaho iti abroad? Ngamno apay akastapay lang mati isusuot na. Bakbakatan!
Nay, nasapa kamot nga imay, Mari Adora. Tapno saan tamala daw, Maray. Apay ngay akas tatikawas mo, Maray. Adda ka di parikaut, Maray. Kasla kala aga bro, di kasta abado, Maray. Saan mo't, Maray? Kastoy laeng atalaga ti purma kayat kaw. At daw, kan saan makita ti kararwa, Maray. Ipagkarop mo mat, abagay mo, ti kasta nga isusuot mo. Anya ti ko na, Maray. Awan, Maray. Ti kunak, talaga amadlaw nga ex-abroad ka, Maray. Kastama lang ti panagbadbadom, idi 30 years old ka, Maray. Idi adda ka pa, idi abroad. Anya itan, Maray? 2025 mo tan. 50 mo. Kasta talaga, Maray. Agbado tayo iti maibagay kada tayaw. Tapno presentable tayo matakit kitaan na. Piling talaga dahito ako, Maray. Di ko na siguro kat bagay na ti kasta isusuot na. Hagraraman abak-bakatan. Una yun dahi tabak-bakatan. Talaga saan amabain iti kastangar aramidon na. Sino ti saan amabain, nanang? Dahi tanga adura anak ka. Nakitak ti kawas na itay nag-meeting kami. Ay nawaw, apay ti kawas ni Auntie Adora, nanang. Saan mat maibagay kinkwana? Nakitak ti kawas na idi agsapa. No para kanyak, bagay na mo ti kasjay, nanang. Aha? Saan mat kan ngagtrab-trabaho iji abroad tapno kasjay ti isuot na? Nakapurpur malaunay mat. Ex-abroadan, ngam kasjay pailaang ti kawas na. Ha? Samay sa, bakatan day jay ako marik. Rumbang laang atay pangmanang ako na dati isuot na. Ninanang mo. Pudnumat, nagalas akit kita ti kasjay asuot na. Anya ko matinagalas ichay, kit saan mat a-revealing ti badbado na, nanang. Ay basta, nagalas ti kasjay. Ex-abroad appealing ubeng. Ay nawaw. Inruwar mo, mait. Dagit ikawas mo ngayon dulin mo iti mano atawan bakay. Ilabak man ta isuot ko man ang lakay. Umanay kanipay kan kadagita. Ay sigurado day talakay. Kas makita mag sa anak alimok mag. Day to itay paborito kabado iday. Unique ti disenyo na. Wali nga raw. Mayat ti disenyo na. Kinapuskol pa'y tilupot na. Wan nga raw lakay. Mayat ang maisuot ita. Apa nagtuto daw. Ay wan abakan. Kasta ti kawas da iti nalalamin a lugar. Apay mat akas jay pari bintong. Diyan niya, Maray. Okay laang ken ka, ti kasjay apa nagbadbado ti asawam. Awan mo ti makita kada ka si Jay. Sa may sa disintima ti ibadbado na. Ti daduma kat bado na pailaang idi 30 ti taon na. Luupot na pailaang idi agtrab-trabaho iti abroad. Anya kumangay ti isyo dita. Nagalas akit kitaan ti kasjay akawas na pare. Kasano ang nagalasket no bagay na may. 50 nan. May mayat mat ano tay pangmanang abado ti isuot na. Sana kasla piling balasang. Anya? Pagbagaam di asawang pare. Tanay, mangibabain law na yan. Apay ay adi kapay lang agsardeng asumanaw, Nurlisa. Ay nawaw. Apay manan aya si ka iskaw. Tapno ammom, nakababain ti kasta panagniw-ngiwat mo. Ay tumal na ka man iskaw. Dinak isuraw tamok ter aramida. Nurlisa, Sika ti agsardang. Dinak pakibibiyangan, tasan ka mat apakibibiyangan. Nawatang? ay nawaw. Alala, pumanaw kay ti sangwanak, taamangan no di mo magustuhan ti aramidakin ka iskaw. Piling balasang ka kano bakit? Kan nagalas ka no dagiti ibadbadaw. Ay nawaw, asino magtinangibagay ti dayta? Asino kumapay? Ni Kumarim Nurlisa Talaga mo't dayta tao Nagalas akit kitaan, kunanapay kanya. Umapal siguro
Anya moten ti kasta kapanunutan ti tattao ita panawan, isula amin ang kadakwada. Jak man namaw iti kumarem. Isulaang ba't ti mangibagbag iti kasta? Madlaw kumutla nga up and down ti panagkita na kanyak no kasta nga agsabat kamay. Angam, apay ko mga agpaapekto ak iti ibagbaga na ngay. Anya kumay ta. Tinapatag kat disente ti isusuot ko anya. Nay, si kamot gayam ti masabat kaw, pare bintaw. Wain paray. Limbaglakid din ta nagsabat ta. Nay, kaslad da napatangay baga maparay. Talaga nga da paray. Anya day ta? Amang ano mabali na bagbagaam tao jay asawam. Ah, nay, anya ti kayat mo asawan paray? Kanayon na nga binadilawan kan pakibiyangan ti panagkawkaws ti asawak. Banag apakasurunan mo't niya adurang asawak. Ha? Bagbagam to man ni Marinurli sa paray. Tamang ano jak makapagtepel kat sakto ti mang piwis itingiwat na. Gapo iti kinalaing nangagsaw. Ay nawaw. Saan ka butbut nga paray? Ibagbagak laang ti pudnaw. Bayam paray, takasaritak to ti asawak. Bagbaga, tapno dinan ululitan ti panagdildilaw na iti asawak. Naa, saan ngayon baga nila kay mutin bagakyan kwa na iti naminsan, maray? Ti may papan ka di iti badaw. Wan, apay akastapay lang ti badaw, maray? Wan ata isumot ti komportable kanyak maray. Komportable ken ka, angam nagalasmat akit kitaan. Ay namaray, tamatam ti ayan ti parikot, saan kat ati kawaskaw. Ha? No apay nga may nga agraman badok kat pagparikot ang maray. Saan ko matabibi ang andagit isusot na? Ay nawaw. May salang ti maibagakan ka maray. No para kan ka kat nagalas akit kita ang dagit isusot ka. Agkidom kalangan. Agkidom kalata. Tapno awan parikaw. Ha? Nalawag mo't siguro tinangag mo Marinurlisa. Agkidom kalatan tapno awan pagparikutam. Saan atila dildilawom, taawan mo't kaus-uskan dagita nga ibagbagham. Anya nga itabakay, nakangag ka lang araw. Ahaw, talagang agraraman day tanga ex-abroad. Day nga main, di mo mo tepelan tang hiwat mo. Nakangag kalakit day adina oras. Pudno matibagbaga ka. Nagalas akit kita ang tibakbak kita nakas ti panagbadbado na. Ay, hawan mo, Norlisa. Guraan na kan ti pada matao, iti kasta nga aramid mo. Okay laang, basta siya, naibagak noan niya ti adday ti kaunggak iskaw. Ipadlaw mo kit di nga umapal ka. Ay nawaw, pakpakawan, sa anak nga umapal iskaw. Ibagbagak laang ti pudno kunak manan. Ay na, dilawang paingaw muna tabagay. Samon to dilawan ti sabali a tao, Norlisa. Ay nawaw, di nakman suruan si ka iskaw. Isardeng mon ti kastangaw galem. Tamangan no isunto pa iti pakaisang makam. No kunak adinak pakibibiyangan, di nak pakibibiyangan. Nawatam? Tapno amom, kinasaritanak ni pare bintong idi naminsan nga aldaw. Taapay ka now? Do di ka pailang agsarda nga makibiyang iti asawa na. Amangan no isunto ka daw, ti mang piwis di tangiwat mo. Inbaga na ti kasta? Wen, iso nga sumardeng kan, tapno maliklikan ti riray, ay nawaw. Apay nga itakalaang bakay, itay pa nga urayan ka. Ay napasensya kan lakay. Nagsinungbat kami nga mengkin ni Marinurlisa di taparaangan daytay. Apay manay. Isyo manan kan kwa na ti kawas ko Ay nawaw. Apal nan sarayta bakay bagbagay mo nga minti kasta kawas mau. Aglang-lang ka nga obing nukwa. Katuan mo nga men lakay. Amukmat nga ibagay ti panagkaw-kawas ka. Saan akas kadagiti daduma dita? Kitwag, isa di mulatan ikaskasaw na iti bagbaga na dyan Norlisa kin ka bakay.
Bayam ata pagparikutan na tiba daw. Sanak nga agad jas para kadakwada niya. Tinapatag kanya kat awan badbad dekak atao. Kinasaritak lang arunan ni pare iskaw. Imbagak abagbagaan na ti asawa na. Ang maging gaita, di pa lang matagtal na na dyan Norlisa. Ay na, bayam latan lakay. Sawun na latan ti kay kayat na. Bayam amatay iti apal. Ay nawaw, asino di limabas bakal? Asino kumapay? Ti kumarik Di nakakinasarita. Mabain siguro matan Ay, suruam nga minmet Tapno agpada kayo tibadaw no kastarom rumwar kayo. Wano saan pabuludang bakal? Iso ati umasidag kanyak no kursunada na dagiti kawaskaw tay pabulod ko kankwana. Ikakpay ano kayat na? Agasam manday ta bakal. Uray kagura na kati kumarim. Ada pelaganas mo magtamang pabulod kankwana no bilang. Ay wala, ibaga na lang nga may ti marikrik na. Saan kat aday taagbalin akong trabida ti paglaingan na. Nalakaakla ang matakasarsarita kay. Ay, kunaklakit din nun alpasan day tanga issue kin ni Auntie Adora nanang. Anya analpas mo't asasawam dita si ka Erika. Api nga min aya, adakas ti rumrumwar di tangiwat mo nanang. Dakas asasawam mat, katpudno mat amin ti ibagbaga. Ay nawaw, bakit kayo nanang? Saan kumamat nga inuubing ti panunot yu? Ay nawaw, pudno mat ti ibagbagak No bakit ka, agbado ka mat, itikas itibado dagiti babakit. Ay nawaw, sa bali ti panahon itananang. Mayat ket di antikas jay. Oray bakit da, agbado dalat ta iti disente. Saan agaputa bakit ka, kat baybay ang betten ti bagim. Ay, diyak amo ka na kayo. Nagadulakit ding amuyaw. Basta para kanyak, nagalas ti panagbadbado dayjay nga ex-abroad. Ay nananang, saan kay amaawatan? Simple aba ng pagbalin ninyo a big deal. Awan ano kas na akanayon. No negatibo akanayon ti rumrumot itingiwat yo. Aday wanda kayo dagiti gagayem yo. Awan ti mayat a makigayem iti tao akas ta tigalad na nanang. Ay nawaw. Kayat yung arod ti kasta, asaan kayo nga agsarsarita kin ni Auntie Adora? Ay na, makaamumot kan ay di biyag na. Awan mo't mapukaw kanyak no bilang laang. Ay nawaw, da kayo lang aruden tinakabasol, da kayo pa'y tinatangsit. Siyak ti inam, Erika. Iso asyak nga raw, ti sakit mo. Saan kat aday jay nga adura? Uray da kayo ti inak, no dakes mo ti aramidyo, saan kayon to akanunungan nanang. Iso ano siyak ti da kayo, mapan kayo langan agkid daw iti pamakawan kin ni Auntie Adora. Iti kasta, agsubli ti sigod alin na nginyo. Anya ter aramidam dito'y balay, Mare Norlisa. Ay, kwa, maray. Itay ka pa'y nga urayan. Anya ti ibagam aya. Ay, kwa. Kaya't kukumati agsurikin ka, maray. Ay nawaw, itaman pa'y analagip mo ti agsuray. Di na ngaminan pampansinan, maray. Ay nawaw, anya ti ekspektar maray. Kalpasan ti naramid mo, pansinan wano kasarita ka pa'y laang matikonam. Ha, ay kwa, maray. Suray. Aklunag anag kamaliak, maray. Kamalay tikas di nga insawsawang kaw. Kat sapay la kumaata, mapakawan nakpay, maray. Naimbag man taamom asikati kamalay. Inton sumarunaw, ibagam laang nukursunadam ti kawaskaw, tapapulutan ka. Uwan, maray. Suri at talagawan. Saanan ang maulit. Promise. Siguradom lang, maray. Maminsan pa'y nga aramidam ti kasjay. Talaga a friendship over tan. Ay, nawaw! Saan nga amin abanag katrumbang apakibyangan? No saan da daw-dawatan ti opinyon mo, aguli magkalatan. Iti kasta, maliklikan ti saan apakikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para it script
ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.